Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silal hmun sangi Chief Minister Pulal Doman Sarkar lai pui tanga insaktan puina dong tu turte county danglam emo thlak emo omani chuan atul anga action la kani don ati DPNR Minister Puke Sabdangan Sarkar na thok tura lak chuan engwang puina na athok lawani chuan aikal lama se dana bo pel tho ati Union Ministry of Tribal Affairs Secretary Vibu Nair kai shwan noya nimin khan UN agencies le khovel hwa pol dangtenen meeting poimo takbuat sai ani Chief Minister Pulal Doman Sarkar lai pui tanga insaktan puina dong tu turte county danglam emo thlak emo omani chuan atulanga action la kani don ati hethui nimina assembly thutkhom zone le chan na huna RD Department chungchang anzona soin Pulal Doman chuan tundin huna insaktan puina first installment dong si second installment hu theilau chungchanga harsatna tam taka omti soin tundin huna chinfil ngal harsataka ni ati a siam fel ngai le diklo tu chiang kwang tak om chuan action la kani don ti asoi Chief Minister chuan insaktan puina dong tu turte Congress hun lai an thlana ni ti soin hengzinga hian thi le pem te an omati a heng an om chuan district ina an ayo thlan le thina ni a PMAY scheme shim chu zo paril ru nen inrem lo takani ti soin in sakin sakzo ngal thein si lova second installment akalmuang le sinen an nga line then khatin an lo sa zo thina asa zo ten an don non phal ani thin box si lo hi department uluk takin enfia don ati Rural Development Minister Professor Niloma chuan PMAYG rural kaltlangin Mizoram chung ko sing ni sanglis zathumin PMAYG tanpuina installment andong to a tanpuina dong zel thei turan chin chia za chu chung ko sing ni sangkwa zakwa somruk le pasari ani ati a PMAY arbana chung ko sing thum sangruk zanga somthum le parukin installment andong to ti a tanpuina dong thei tur MIS attach za chu beneficiary sing thum sangsari zan hi somli pali anni ati bok Minister chuan heng poisa dong zo lo ten andon theinan finance an deal ti soin nimin khan cheng voibel si somli le pani an release an zo chin chu sing khat sanga zakwa somsari le pani ni a January thale tu na in thlauna chu sangsari zasari somni le pani ani ati RD Minister chuan mabak sing khat sangli som pakwa omti soin installment masadong to te atangin completion record om chuan an report chhia ti a sarkar lai puya chaktaka bozwe ni ti soin mabak cheng vaibel che za som pali noi somli le pasari omti asoibok Home Minister Puke Sabdangan ko wachungchanga mi puiten police te chunga rin na an ngat thar ti asoi hethui assembly thutkhom adiman chungchang sei hona soin minister chuan ramchunga ko waching tu te ezon na ti boy emawangin rampo ne tanga ko walak lo chu sarkar ne khabur ati a foreign ko wa phur reng in police check get an paltlang to lo ti soin aphur tu te hian hel na chu an la she tho chin ti asoi Puke sabdanga chuan ko wa chu Mizoram chung ko sing don in ezon atan an sing meka leilung be chan ezon ang hetania wangin sarkar poina ngai hluati a sarkar pun boy ngai lovin khral chwa dan kalphung fel taka om thin ti soin tunmain ramdanga tanga ko wa lo lu thin chu nok thamani lawati a tuna chuan twal chunga ezon na mangte ati boy ema wangin khapani ti asoibok Department of Personnel and Administrative Reforms Department Changtu Minister Puke Sabdangan Sarkar na thoktura lak chuan engwang point na thoklawani chuan aikal lama se dana bo pel tho ati hethui assembly thutkhoma department chan demand soi hona soin minister chuan sarkar danin thoktu damlo ti chunga khonga ina alantir tamtaka oma live shang omin danin a phalchin ramri pel chu caution point thunun maya chung chu sarkar ti dan tur ni om takani ati Puke sabdanga chuan Mizoram Sarkar Noya Secretariat emo Directorate emo Subordinate Department somli le pani omin aikal la Department somthum le pariatan oma aikal hi sangthum zathum somruk panga ani a aikal la te hi amal malin chui chwa thokhat to ni a aikal omlo na Department pali oma hengte hi excise DPNAR ICT le vigilance te ani ti a Minister chuan zirtir tu in aikal am aya thiam zirtir tu roin zirlai ti ta na lo tangkai zokani po in danin angai na thiam ngot athiang chuang lawati a aikal te sarkar in zir chiang meka engwang po in sia thiam thei ani lo ti soin aikal la zinga hian mi thi aikal te po an omni in soibok
Minister chuan department then khat aikal ni tamzinga school education department sang khat za som panga health and family welfare department zaruk som ni le pali power and electricity department zani somnga pathum general administration department zani somthum pakwa public works department za som pakwa le rural development za pakwa ten ni a aikal lak chhuan lam sang sang zinga hrisel na chhuan laman tambera sang ni som sarin oma chung ko har satna wanga chhuan lam mang zasari pathuman omti soin mi malhar satna wanga aikal la zathum somngan oma chan soi tu shelo somkwa omin hotulian te thupe ka wangin somthum pangan ommeka zirna sang jok du wang somli le pathuman oma tarlan tlak lo somsari le pali an om atibok Transport Minister Puvan Nalhan and two-wheeler taxi permit pek chungchang State Transport Authority in ngai twa don ti asoi he thui ni min assembly thut kho ma zone le chana huna soin minister chuan Aizawl le mundanga pek bel angai le ngai lo chu State Transport Authority in hun takin ngai twa don ti a district thar pathuma DTO office nei turin malak na om ti soin tundit muna an hun thelo na chan chu staff in dei lo na wang ani ti a staff lak bel na tour finance le DPNAR in Phalsakin District Pathum Khozol na thiale Saitwalatan Motor Vehicle Inspector Pathum LDC Pathum Enforcement Sub Inspector Paruk Group D Staff Pathum Lakrem ti anito ti asoi Minister chuan Mizoram weight bridge pakhat vai reng te omme ka ti a sarkarin weight bridge dang champhai kan mun phunchunga buntumin ma alamek ti soin Green Hills Infrastructure Mission veng chu awai pui tu te anni atibok kumsom pariat ling thar mai tur te le tling to electoral roll a mingla ziak lut lote in ziak lut tura lok sabha in thana vote an thlak ngei theina na fui phurna mera bela vote des ke liye chu kalpui me kani a lok sabha in thlan voi som pariat na lo om tura hian atam the ang berin vote an thlak theinan ngor takamala kani a kongshang shangin mi poi mole challang ten mi pui te vote thlak turin an somani Ministry of Information and Broadcasting Board sai mera bela vote des ke liye noya hian ram chunga vote thlak theizinga atam the ang berin vote an thlak theinan ruwa man na siamani a kumsom pariat ling thar ten vote an thlak ngei theinan be pui thlakin atam the ang bera the dar mek ani nal choi lovik ani a bare bi chimveng MHCP secretary kani kan hmalok MP in than lo am tura hian vote nei zong zong te vote thak theu turin kange na cheu kalome Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani ICDS Khozol Project Bultumin Rashtriya Poshan Pakwada 2024 manme Pualin Khozol Electric Vengwai mi hola nimine tangkhan Indigenous Toys Fair Wat Sayania hehuna hian Khozol khopui chunga anganwadi somni le paliatangin anganwadi worker le helper ten no pangte infiam tur manra an siam che shangshang an pho chua kani Indigenous Toys Fair hon hun toya PB Zoram Thangi Circle Officer Khozol chuan thu soin ECCE kalpuini to wangin teaching learning material chuno pangten center anwam ti taka an kaltheina tura manro poimo takani to a hewang hian Indigenous Fair po hi buat se ni ti a thil lem chi shang manga no pangte zirti ran ni hian no pang thwak ti chaktu ti shol te le lian te mangin zena shang an kalpuya heng thil lem te hi poisa sen ngai lo an shat ne ti thang thei turin siamani ati Indigenous Toys Fair a hian thomno hlui mau thing le khachia moza hlui la burchia artui kor thingzai bungle sarang mangtia siam twal cher no pang infiam na manra che shang pho chhuani a center tina worker ten until siam no pangteta na tangkai tur an soi ve bok Union Ministry of Tribal Affairs Secretary Vibhun Iyer Kaishwan Hwai Animin Khan Bharat Mandapam New Delhi UN agency le Khovel Hwa Pol dang tenen meeting poimo takan buat saya hehun hi Visit Bharat 2047 Accelerating Tribal Development Collaborative Global Partnership tini a service delivery tribal health tribal education tribal livelihood tribal social culture heritage le infrastructure ate tho khona siamani lomthu soin additional secretary chuan UN le international agency dang tenena tribal affairs le tribal development lama tho khona kongzona ni chulom omati thu asoi meeting a hian Ministry of Tribal Affairs le international agency te inkara thupui tarlan zinga tho khona tha nei thedan tur soi honi a India Rama Sustainable Development Goals ti hlotlin atana heng tho khona poimo zia soin ramaso na konga tribal community te chanvo soi war hle ani Chanchinthar puan ti top mai na tlang pui
Chief Minister pulal do oman sarkar lai pui tanga in saktan puina dong tu turte account ti dang lamemo thlak emo omani chuan atol anga action la kani don ati DPNAR Minister puke sap dangan sarkar na thok tur lak chuan engwang puina na thok lawani chuan aikal lama se dana bo pel tho ati Union Ministry of Tribal Affairs Secretary Vibhu Nair kai shwain noya nimin khan UN agency le khovel hwa pol dang tenen meeting poimo takbuat sai ani chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani